I pozdrav svima ljudi, ovdje danas snimamo novi klip. Danas snimamo kako da napravite, kako da fiksujete jedan, kako se to kaže, da crash u Fortnite. Ajde, ovako. Znači idete, nađete mi vaš, idete kompjuter, vaš drive, onda nađete Epic Games, kod mene je program Files Epic Games, Fortnite Game, izbrišete ovo, znači ove Binance, tu izbrišete, yes, onda se vratite ovdje, izbrišete opet tu ovdje Binaries, onda odete na Epic Games Launcher, ovdje i Verify, znači onda ćete sačekati dok vam se to skine, tako da je to ljudi, znači hvala vam na gledanju, a mi se vidimo u sljedećem videu, pozdrav! Ali ne zaboravite da uđete u Discord server, pozdrav!